Yes, ndabasuje mwese ni Discover Magic TV mukomeje gukurikira, twizere ko mwiriwe neza, twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose. Hanyuma tukaba rero tuje kubagezaho update muri transfer, aho ibintu bigeze. Tujye muri Rayon Sport. Rayon Sport ni ikipe ya rubanda cyangwa se ikipe y'abaturage nkuko bayita, akaba rero ari ikipe ifite abafana benshi hano mu Rwanda, ikipe yatwaye igikombe cy'amahoro umwaka w'imikino 2022-2023. Iyi kipe ikaba igomba gusohokera u Rwanda muri CAF Confederation Cup. Inkuru nziza muri iyi kipe nuko ibyo twavugaga ko ari inkuru mbi kuri APR ibona inkuru nziza, kubera ko ubu nibajya muri Confederation Cup barasabwa gusezerera amakipe abiri gusa kugira ngo bajye mu matsinda, mu gihe ubusanzwe yabaga ari amakipe atatu. Hanyuma rero muri Rayon Sport bakaba bahise banatangaza umutoza mushya, umutoza ugomba gutsimbura Haringingo Francis Christian Mbaya. Akaba ari umutoza rero ukomeye cyane, umwe mu batoza bakomeye, umwe mu batoza bafite izina. Akaba yitwa Yamen Zerfan. Akaba ari umutoza w'umunya Tunisia w'imyaka 43 y'amavuko. Yamen Zerfan ni umutoza watoje amakipe nka Nouadhibou muri 2015 2016. Ikipe ya Nouadhibou ni ikipe yo muri Mauritania, akaba rero yarayitoje ayiha umwanya wa kabiri muri shampiyona ya Mauritania muri uyu mwaka 2015-2016. Hanyuma muri 2018-2019 yagiye mu ikipe ya El Merreikh yo muri Sudani. Iyi nayo ayitwaramo igikombe cya Super Coupe ya hariya muri Sudani. Ikipe ya El Merreikh murayizi ni ikipe ikomeye cyane hariya mu gihugu cya Sudani. Hanyuma yaje kujya mu ikipe yitwa Dofal, iyi niyo muri Oman, nayo aza kwitwaramo igikombe cya Super Coupe. Hanyuma ajya mu ikipe ya GS Kabylie. GS Kabylie murayizi ni ikipe ikomeye cyane hariya mu gihugu cya Algeria, imwe mu makipe akomeye yo muri kiriya gihugu. Uyu kandi atoje ikipe yitwa Asi Sormani, aza gutoza ikipe yitwa Al Kaukab, atoza ikipe yitwa Al Tarab yo muri Iraq, ubu yatozaga ikipe yitwa Jeddah yo mu cyiciro cya kabiri muri Arabia Saudite. Iyi kipe rero yatozaga ya Jeddah ikaba ari ikipe iherereyemo rwose, iherereye mu mujyi wa Jeddah. Uyu ni umujyi uherereyemo n'amakipe agiye atandukanye arimo nka Al Ittihad. Iyi kipe yatwaye igikombe cya shampiyona mu cyiciro cya mbere muri Arabia Saudite. Iyi kipe igiye gukina mu Ngolo Kante ndetse na Karim Mustafa Benzema. Hanyuma uyu mugabo akaba yarabaye umutoza w'ukwezi kwa kane ndetse no kwa gatanu muri 2021 muri shampiyona ya Tunisia. Uyu ngo akaba rero umutoza Rayon Sport izanye, akaba ari umutoza ugomba kujya hembwa ibihumbi 5,500 by'idolari, no kuvuga arenga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma akaba rero uyu mugabo bivugwa ko ashobora kungirizwa n'uwahoze ari mu ikipe ya Rayon Sport, ari umutoza mukuru. Uyu nguyu akaba ari umukongomani Guy Bukasa, akaba ari we rero bivugwa ko ashobora kuzungiriza uyu mugabo witwa Yamen Zerfan. Hanyuma Yamen Zerfan rero akaba agomba kuza muri iki cyumweru, ikipe ya Rayon Sport igahita inatangira imyitozo, dore ko SG cyangwa se umunyamabanga wa Rayon Sport uyu nguyu akaba ari uwo bita ni Namenye Patrick, ubu ngubu baherereye mu gihugu cya Tunisia, aho agomba no kuzaca muri Maroc akazana uwitwa Youssef Rab, ugomba kuzana n'uyu mutoza Yamen Zerfan, akaza bagatangira gukorana akazi muri Rayon Sport. Ari nako rero ikipe ya Rayon Sport ikomeje kuba itangaza gahunda zitandukanye, dore ko ku mugoroba mu kanya gato cyane baze gutangaza undi mukinnyi. Abenshi bakavuga ko ari Bugingo Hakimu, abandi bati ni Niyonzima Olivier Sefu, abandi bati ni Youssef Rabo, nawe uza gutangazwa nyuma yuko umutoza nawe atangajwe, gusa ariko biracyari ibanga. Uziko Rayon Sport muri iyi minsi nayo isigaye iri mu makipe agira ibanga rikomeye. Ubwo rero uyu mutoza akaba agomba kuza agatangira imyitozo muri cyumweru, bakaba barimo kwitegura Rayon Day igomba kuba ku itariki 5 z'ukwezi kwa munani.
ariko mbere yaho bakaba bazakina umukino n'ikipe ya Vitaro yo mu Burundi, akaba rero bazakina umukino wa gishuti kugira ngo bakomeze gutyaza iyi kipe ya Rayon Sport. Muzi ko kuva Jean Fidel yaza umwaka ushize batangiye kujya bakina imikino ya gishuti cyane mpuzamahanga, ari nabyo byatumye Rayon Sport itangira sezo neza, nubwo yaje kugira ibibazo by'imvune mu bakinnyi bayo ikagenda isubira inyuma, ariko ubona ko Rayon Sport byari byayifashije yatangiye neza cyane. Kuri ubu rero bakaba bagomba gukina n'ikipe ya Vitaro yo mu Burundi umukino wa gishuti, hanyuma mbere yuko bagera kuri Rayon Day nabwo bakaba bazakina n'ikipe yo hanze y'u Rwanda ariko itaratangazwa. Ni mu gihe kandi ubwo ngubwo iyi kipe ya Rayon Sport igomba kuzaba ikina Super Coupe na APR. Super Coupe igomba kuba ku itariki 12 z'ukwezi kwa munani. Uyu mukino ukaba uzabera kuri Kigali Pele Stadium, akaba ari umukino rero ugomba nyine guhuza iyi kipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Muribuka ko umukino uheruka kubahuza muri Super Coupe Rayon Sport yari yabatsinze ibitego 2-0. Umukino wabereye i Rubavu ugasorezwa i Kigali, murabyibuka amatara azima. Hanyuma amateka se azisubiramo, dore ko n'ubundi Rayon Sport icyo gihe yari yatwaye igikombe cy'amahoro, hanyuma APR yatwaye igikombe cya shampiyona. N'uyu mwaka rero bikaba ariko byagenze, ni ugutegereza twareba nimba bizongera bikisubiramo, ariko kugeza kuri ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport na APR bakaba bagomba kongera gucakirana ku itariki 12. Hanyuma muri APR Football Club bo ibikura nkota bikomeje gusinya, bamwita Victor Mbeuma, akaba yamaze gusinya amasezerano y'imyaka 2 muri APR FC. Uyu akaba ari rutayizamu w'umunya Nigeria. Uyu rutayizamu rero akaba yamaze kuba asinyira ikipe ya APR FC amasezerano y'imyaka 2 agomba kuzaba akinira iyi kipe, ari nako rero iyi kipe yongereye amasezerano Gilbert Mugisha Barafinda, akaba ari umusore byavuga ko ashobora kwerekeza hanze y'u Rwanda muri Oman, ariko bikaba byarangiye ikipe ya APR FC imusinyishije amasezerano y'imyaka 2, akaba rero ubwo yongereye amasezerano. Hanyuma rero akaba rero ari uko nguko ibintu bikomeje kumera, ari nako abakinnyi bagomba kuba baza bisukiranya. Hanyuma akaba rero ikipe ya APR Football Club ntabwo ari uwo nguwo gusa yasinyishije, ahubwo yanasinyishije umusore w'umunyakameruni rero akaba yitwa Apamu Asongwe Bemol. Uyu nguyu akaba ari umwataka w'umunyakameruni wasinye imyaka 2 muri APR Football Club, ari nako nanone bamwita Pavel Nzila. Uyu nguyu akaba ari umuzamu, akaba ari kapiteni w'ikipe ya Congo Brazzaville, nawe yamaze kuba asinya imyaka 2 muri APR FC. Ari nako Dani Ndikumana, uyu musore wavuye muri Rukinzo, nawe yasinye imyaka 2 muri APR FC. Ni nako witwa ni Tadeo Luwanga, nawe yari yasinye imyaka 2 muri APR, utibagiwe na Nshimirimana Ismail Pichu. Hakaba hategerejwe rero kwerekana n'ubundi Sheibub, akaba ari umusore w'umunya Sudani y'Epfo ugomba nawe kubasinyira ikipe ya APR FC, kuko uyu musore aryamye Kigali icyumweru kiri hafi gushira, akaba yarazanye n'uyu musore witwa Victor Mbeuma, akaba rero nawe Sheibub agomba kuba asinyira ikipe ya APR Football Club. Ngibyo rero biri kuvugwa muri shampiyona y'u Rwanda kuri aya makipe yombi y'ibihangange. Gusa ariko ibindi wamenye nuko ikipe ya Marine Football Club yatangiye imyitozo, ikaba ibaye ikipe ya mbere itangiye imyitozo, ikaba rero yatangiye kare kugira ngo ibe yitegura shampiyona y'ikiciro cya mbere umwaka utaha. Iyi rero ikaba igomba gutangira tariki 18 z'ukwezi kwa munani. Urumva ko hasigaye ukwezi kumwe n'iminsi 8 yonyine kugira ngo shampiyona itangire. Reka mbashimire cyane, mukomeze mukurikira Discover Magic TV, ibyiza birabakomeza kuba bibageraho uko umunsi ugenda wigira imbere, uko amasaha agenda yica.